July ni som Pathum Times of Mizoram clear tu te chibai Biren Cabinet in Manipur Assembly Session ko watum Assembly Session na antu pass tu te July ni som Pani Nimin Khan Biren Singh le Cabinet Meitei Naga Minister 10 meeting an NIA Manipur Legislative Assembly Session na idan tur an relani Chief Minister Secretariat at Somhadar Som Khan Biren Singh Chairman na Nwaya Cabinet meeting hinay ni in July ni som thum pakatatanga Assembly Session ko anrem ti a Cabinet thutlung na hi Governor Office siya tira ni anga Governor ni session hi akaw doon ni Nimin Cabinet meeting thurel hi Manipur Sarkar tupuang tu INPR Minister Dr. Sapam Ranjan Chuan Chanchin Bumi Tema apuanga Assembly Session na huna antupas tur Bill engamazat Nimin Cabinet meeting khan apomani Pakhatna Dana Manzuri University Act siam thatna Amendment and Poma Panhina Manipur Sarkar Nwaya Ministerial Staff le Village Defense Force te transfer thaina dan pass ani bokang Manipur Buai Nu Hian Village Defense Force hi apoimo viawa dan dinglai angin maniom na district home district a chau posting an ni a Meitei khwa ven turatam ta deu nge VDF te hi district danga transfer rationalized thei turin dan siamani ang Pathumna Manipur Private Schools Registration and Regulation Act 2017 to amendments siamani anga Manipur Private School Registration and Regulation Rules 2024 pass ani ang Palina Manipur Health Service Dental Rules Separate Service siamna Pangana Ayus Dispensary 17 Chaubok Village Lilong Subdivision Thaubal Saknatur le Court Complex District and Session Judge Chorchanpura Saknatur Rampek na Parukna Manipur Human Rights Commission Salaries and Allowance Rules 2004 siam thatna Pasarina District and Session Court Chandela Thoktur Post Sompani siam bel Pariatna Government Advocate Post ruak no khatnate an pass donani Heng bill pariat kantarlan tebaka hian bill dangpo awma amaro chutun lai Manipur boina ne nan jom na nei ero muturom lova Village Defense Force transfer chungchang hi hong nei bertur ni in alang Biren Cabinet hian Assembly Session hi Constitutional Crisis pumpel nan leka akaw ni in alang boka Manipur State Budget Pass ngai po bill putlu tumna awmlo ni in alanga tin meitei mi pui bei seile phut angin political le administration lamthil engma soirik anilo amaro chuayen PR Minister hian puanjar lo po anei thaya rin lo lama min barakhai thut thei thomai Biren Security Ambush Case NIA in ala Jun ni soma Biren Singh Advanced Security Convoy Imphal Jiribam Rota Kesinam Khobula Lambun ani kha Kantheveka kha thubuai kha National Investigation Agency NIA chuan achui don ta ani July ni som Panhinimin Khan NIA kota NIA official chuan dilna athelu ta New Keithelman B Police Station officer in charge in records akol zongjong te NIA kutalhan adilani Central Sarkar Ministry of Home Affairs in July ni som pakhata order at suangin NIA Branch Office Imphal Manipura case under Section 307, 326 and 34 of IPC Section 16 of Unlawful Activities Prevention Act zialu tharni in NIA chuan achui zui dona hemiatan hian Manipur Police in records akol ang evidence le material an kolte NIA kutalhan turin andila NIA court chuan andil angin aphal saka July ni som thum pakhat dal mange ya Keithelman B Police Station record zongjong NIA Special Judge Senapati hena peturin asya tirbok Jun ni som ambush kha case ritak ani rualin nunachanan omlova police pakhat le driver pakhat anhliam troka ambush a chuan athok na lo pol ani mel Public Representative Chief Minister Convoy Ambush Central Sarkar point angai thutak hle ni inalanga Meitei pakhat point anthi puilo laya kuki volunteer te NIA in achui tur hi apoi angreng viawani amaro chu Chief Minister in Zirbam to atum nakha athul pha ta a athang reng phian mai ati ratang khan ambush tu te hi kuki hel pol anding hel sa hrimsima rin dan danga chuan Biren Singh Khan Zirbam to lo ngot kha meitei mi pui a hlau sia tlo tum viaw anga langa ambush drama changkwal vel an ni mayangem ti ngaidana omboka NIA in achui to chuan achiang thuayang
Kuki nu ho chatha Jiribam Imphal Road andang Meitei Mipui an buai he July ni riat Rahul Gandhi alo jin do na wanga buaina cho chwatuma arambai tengol ten Tamenglong le Jiribam ramria kuki khwate an bayawang khan kuki volunteer panhi le ral thuam engemazat security force ten an man pha kuki nu ho lung oi thei meu lo voin thlangin kotlen le phai tol vela national highway number 37 kaltlang tur en dikin kuki nu ho an duty a Imphal kaltur Meitei lir theite an check uluk hle Central Force ten zui thin takma se Meitei truck driver ten an lapal tlang ngam meu lova nili chung zet lir thei an ding tlat puat to a truck driver te ain Imphal mi puite an beidong to zong ni in an soi Imphal atanga bungro phurtur truck ruak chuk thlate point kotlen an pal tlang ngam lova ruak bokin Imphal lama an let le hlomani Jiribam dai fema oil le gas phur truck lian sang chuang lai ading to a Imphal ko pui chu oil le gas lak chamna in atwa mek bok kuki nu ho hian silayan keng ve lova ma se an hwaisen viau si ani a volunteer te jok hian silai le ral thuam kan man tir ta fo zoka nu ho hwaisen na kan phalo deu ni in alang sarkar ko le naga te ngai danin anglo zeleng rong ten homi te hriat tirna an pe Meitei te fala naga te hian an unaw te lom zong tak Meitei naga in zom na chin chiana ni pa bokin lungban monolith phun antuma chu lungbana chuan Manipur rammidik tak Indigenous tribes te an chukai donani Federation of Homi chuan he lungban phun na hi athoka an lungphun design tur thalak hi tunlai hian WhatsApp group a adara zelengrong civil organization ten an lom ta hau lo mai Federation of Homi in Asia dan chuan Manipur Indigenous tribes te chu Aimol Anal Chiru Inpui Kabui Karam Koibu Thangal Koireng Kom Lamkang Liangmei Mau Maram Maring Meitei Mayon Monsang Paumai Purum Rongmei Tangkhul Taro Zemi te anni Manipur Sarkarin schedule tribe namsom thum pathum a recognize chung jingan hamsom ni pathum lek chu aram midik tak angin antar langa nampakhati lom tima lungphun tumti taka tribal namsom lai mai chu van lai zol atanga tla ang main trobul nei lova an chwata ani Manipur naga te hian history hi an chui tak tak lo ti donila zeleng rong ten tuna Federation of Homi Telisiam Indigenous tribe li si an pomvelo thomaya zeleng rong civil organization te chuan Federation of Homi chu hriat tirna pe in Indigenous tribe list to siam tha a zemi liang mei le rong mei te chu zeleng rong te zia ka bracket chunga zemi liang mei rong mei da turin an phut sarkar record ang chuan zeleng rong om lova mizo te ero in sarkar record kan nei naga nam chunga hian politics neu neu om ve boka abik takin tangkhul le ka bui te hian naga nam pathum kan soita zemi liang mei rong mei te in hlom khom tum nahi an du lova adu kin phin dar dan tur an ngai tua rengani om zia chu mei te ten zo fa te tha do pai te mar anga om tira do andu ang dewin Manipur naga nam lian tangkhul le kabui ten zeleng rong hi an hupura amal te te om tir andu ani zeleng rong civil organization te chuan Federation of Homi chu politics thalo le ril ru thiang him lo pulova boina om zui lo nan andu dan anga lungphun thuzia khi siam turin an vawani Federation of Homi in monolith apun tur hi information diklo von himnani lo se naga Indigenous tribes chunga rildu ti boinani lova kan din hundik tak ti swal omlo ni ro se zeleng rong civil organization te chuan anti naga telisiam Indigenous tribe zofa teminda tello hi han enghel viau tur om lova Manipur atanga separate administration demand kan nimiawa kukilen emo zogam emo marama Indigenous thumal hi kan soi khat to ngotang han soi kai ta jelila kuki students organization chuan nimin khan Manipur governor hena ngenna an siama sarkar na exam chungchanga kuki zo zirlai titan kangpok pile chorchan pura exam center siam an phutani Manipur Public Service Commission chuan civil service exam buat sai tumeka MPSC exam preliminary le main si infala ani mela hei hi case o education department hian angai mo a exam dang tepo Manipur chief secretary le UPSC chairman hena exam center dilna anlo siam to ama sengai sak ani lo staff selection commission Union Public Service Commission IBPS railway exam te hi chu
exam center dil belpo awam viau mai Manipur sarkar hnuaia exam te hi chu separate administration in a form of union territory with legislature dimana solution of ma chu han ngai saklo theila MPSC le Manipur state government in min ngai saklo thu te hi separate administration UT demand aw hla mangta zokila afuangem o ti ngai dana uma lelama chuan separate administration UT kan ti fo hi autonomous territorial council vela top turin kan da dewem ni Manipur Public Service Commission exam kan la bei sei dana tang hian lo tling kan in ring cha loem ni o ti turani 3 July ni som pani vek khan Manipur Human Rights Commission chairperson Justice UB Saha chuan Kangpokpi district relief camp te atloa UB Sahan hena hian Kangpokpi district internally displaced people ten infala le andu thute anlo shil ni in UB Saha chuan asoi infal khopu hi zofa mitam tak pian le murna ani ve tareng maya in le lo na ya kumtam tak kan lo khosak to na aniangin mani in hun le mani in le hi kan du vekang amaro chu soi chwa hun ani chiam o mai te tenen kan khosa ho thei to lo tia kan hwai tu te an aw reng la ya mithen khatin infala omle andu thu an lo soi chwa hi ain me lo lelama separate administration hi beiseina kan nei sang fak lo po ani mai theye